mwaramutse neza mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye ikaze makuru yo muri uru rukerera uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025 twinjiye muri studio rero tuje kubagezaho amakuru haramutse muri uru rukerera muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haramukiye imirwano urwanya umutwe wa mama 23 abongeye kurasana narwanya bahozarendo mu midugudu igera kuri 4 ibi byose biraza kubisobanukirwa dore ko kandi ngo ari imirwano n'ubundi yanatangiye no ku munsi w'ejo muri Masisi naho imirwano yongeye kwaduka hagati ya Wazarendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ahitwa Imuhara ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV turaza kunyarukira mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubwire ko imirwano ikaze yongeye kwaduka hagati ya FARDC n'abarundi bafatanyije na Wazarendo abakaba rero bongeye kurwana n'abarwanyi umutwe wa mama 23 ahitwa Ikigongo ibi uraza kubisobanukirwa neza turakubwira kandi ko muri Masisi abarwanyi umutwe wa mama 23 abongeye guhangana n'igitero cya FARDC cyaturutse ku misozi ya Katare ibi nabyo uraza kubisobanukirwa neza hanyuma muri Masisi kandi turabwira ko abasivile bagera kuri 3 bakomerekeye mu mirwano hagati ya mama 23 na Wazarendo ahitwa Ikanja ibi uraza kumenya neza uko byifashe muri Kivu y'Amajyepfo nanone muri Fizi umugabo n'umugore we bishwe n'abitwaje intwaro ahitwa Ibaraka ibi nabyo turaza kurebera hamwe uko byagenze turaza gusoreza muri Robutu tubwire ko Wazarendo zahondaguye bikomeye umuyobozi wungirije wa parike ya Mayiko zimushinja kwanga kuziha intwaro ngo zijye kurwana no gutera ibitero mu baturage ngibi ibyo tugiye gusangira hano rero ku Ibendera TV muri aya makuru yo muri uru rukerera nezere ko mwese mumeze neza nezere ko mwagize ijoro ryiza hanyuma kandi nezere ko mukomeje kugenda mwitegura gusoza ukwezi neza twinjira no mu kundi kwezi dore ko ku munsi w'ejo tuzaba twinjiye tayari mu kundi kwezi ubwo rero mwese nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza hanyuma nanabahaye ikaze muri aya makuru nongera kubahamagarira ku mwanya wanyu kugira ngo dukurikire aya makuru kuko nimwe tuba twateguriye tukanayagezaho reka rero mbigenze gutya ubundi mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye ubu tuvugana abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amurimo kugenda amwinjira mu masaha y'ijoro hanyuma rero areka nezere ko amumeze neza abaherereye muri Canada abari Norvege abari mu Bubiligi no mu Bufaransa n'ahandi namwe tubahaye ikaze abantu baherereye mu gihugu cya Kenya abari mu gihugu cya Tanzania abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abari muri Kongo Brazzaville abari mu gihugu cy'Ubugande n'u Burundi Zambia Sudan na Mozambique namwe ikaze abantu rero baherereye Kigali mu Rwanda abaherereye Gisenyi mu Rwanda abaherereye Icyangugu ubu ni muri Rusizi namwe ikaze niko kandi duhaye ikaze abantu baherereye Inyagatare ni Kayonza naho ni mu Rwanda abantu baherereye Zambujimayi namwe ikaze muri aya makuru twanzitse n'aya makuru rero twihuta na makuru tugiye kwanzikira muri teritwari ya Rucuru
ni mirwano n'ubundi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo, akaba ari imirwano yongeye kwaduka mu bice bigera kuri bine byose. Ku munsi w'ejo nibwo imirwano yadutse aha muri Rucuru. Imirwano rero ikaba yaradutse ku munsi w'ejo yereza umunsi wose. Makuru akaba avuga yuko n'ubu ngubu ibintu biramutse atari shyashya. Mbere yo kugera kuko ibintu biramutse uyu munsi, ariko reka mbanze mbibutse uko ibintu ku munsi w'ejo byagenze. Ku munsi w'ejo tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka, imirwano yadutse hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe witwa CMC FDP. Ni imirwano yadutse mu midugudu igera kuri 4 yose. Hari umudugudu wa Rurere cyangwa se Rurere, hakaza umudugudu wa Makomarehe, hakaza wa Kitumva, hakaza wa Kashavu. Yose ni muri grupama ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko amakuru aturuka muri societe civile yo muri aka gace abitangaza ngo ni bitero byagabiwe icyarimwe n'inyeshyamba za Wazalendo babigaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe zagaragaye muri ibyo bice ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 28 Nzeri kugeza ku munsi w'ejo ku wa mbere. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rero rwumvikanye muri ibi bice bya sheferi ya Bwito, bihagarika ibikorwa bitandukanye by'abaturage nk'uko bitangazwa na abaherereye aha muri ibi bice. Amakuru aturuka muri aka gace kandi aravuga ko ibintu bikomeje kuba bibi muri iyi midugudu yabayemo imirwano, dore ko kugeza ubu no muri iki gitondo ngo ibintu biramutse bimeze nabi cyane kugeza ubu. Ariko nubwo bivuga ko no muri uru rukerera hongeye kumvikana amasasu muri iyi midugudu, ariko biravugwa yuko barwanya umutwe wa M23 ari bo bakiyobora ibi bice. Kandi Wazalendo ngo zikaba zikomeje kuba ku nkengero y'ibi bice. Abaturage baherereye aha rero bakavuga yuko bafite ubwoba yuko isaha ku isaha n'ubundi ibintu byadogera ku rwego rwo hejuru, dore ko bavuga ko no muri rukerera muri iyi midugudu harimo ahatangiye kongera kumvikana amasasu. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi tugaruke ku mirwano hagati ya Wazalendo na Alliance Fleuve Congo 23 ahitwa Imihara. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko hongeye kubera imirwano ikaze hagati y'ingabo za Alliance Fleuve Congo na M23, bakaba rero bongeye guhangana na Wazalendo aha muri aka gace kitwa Imihara. Umudugudu uherereye hafi ya Karembe, ni mu bwoko bwa Bashari Mokoto mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yibanze aturuka ahangaha aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero gishya ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo M23 muri ako gace ka Bashari Mokoto. Iyi mirwano ikaba ngo yateje impagarara mu baturage bo mu bice bya Kashuga na Karembe, cyane cyane ubwo hakoreshwaga ibisasu bikomeye. Nyuma y'amasaha make umutekano ngo waje kugaruka, ariko abaturage bakaba babujijwe kugera ku mirima yabo iherereye hafi y'ahitwa Hembe. Umwe mu baturage bo mu gace ka Kashuga yagize ati ijoro ryose twumvaga urusaku rw'amasasu Imihara. Wazalendo ngo bateye ku birindiro bya M23 ngo byashigeshe abaturage rero abaherereye Kashuga
ndetse n'abaherereye i Karembe kuko ngo ni nko mu birometero bike gusa. Aba baturage abagira bati ntituzi neza uko byagenze kuko turi abasivile, ariko ngo bumvaga amasasu aremereye avuga ahangaha. Kugeza ubu rero amakuru aturuka muri sosiyete sivile aravuga ko umutekano ukomeje kuba ibibazo mu bice byegeranye na Hembe, aho abarwanyi ba M23 bagenda bagerageza kugaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo kugira ngo begere imidugudu iri hafi ya Pinga, cyane cyane mu gace ka Kosovo. Iyi mirwano ibaye hashize amasaha make habayeho ibitero by'indege zitagira ba pilote drone bya FARDC byagabwe ku cyumweru tariki 28 Nzeri agana saa 9 z'ijoro, abigamije gusenya ikiraro gishya cya Alliance Fleuve Congo M23 giherereye Impeti mu bwoko bwa Kitsimba ni mu karere ka Warikare. Makuru akavuga ko iki kiraro rwose ngo cyagabweho ibitero ndetse kikaba cyarashenywe muri gahunda yuko ngo igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyashaka kubuza abarwanyi b'intare za Sarambwe kwinjira muri Pinga. Mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano ikaze iramukiye hagati ya FARDC Abarundi na Wazalendo barwana na M23 ahitwa Ikigongo kuri uyu wa kabiri tariki 30 Nzeri muri uyu mwaka amasaha ya saa 10 za mu gitondo. Amasasu yongeye kumvikana mu misozi ya Kigongo na Kakamba ni mu gace ka Kiriba mu karere ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru yibanze avuga ko ingabo za FARDC zifashijwe n'abasirikare b'Abarundi n'abarwanya ba Wazalendo bagabye igitero gikomeye ku birindiro byarwanye ba M23. Icyakora amakuru aturuka muri bicara avuga ko ngo barwanya umutwe wa M23 ubwo bagabwagaho ibi bitero bahise bitabara abatangira guhangana nabyo, ndetse ngo batangira no kugerageza gusubiza bimwe muri bitero inyuma. Ibi rero ngo byatumye imirwano ikara cyane, abaturage bo mu nkengero za Kigongo, Kavimvira na Kiriba batangira guhunga mu buryo bwihuse. Urusaku rw'imbunda nini n'amasasu y'imbunda ntoya ngo harwumvikanye ahangaha muri aya masaha yo muri uru rukerera rwo kuri uyu munsi. Ibintu rero ngo byongeye gutuma ubuzima busanzwe busa n'ubukomwe mu nkokora ahangaha muri ibice byegereye uyu mujyi wa Uvira. Reka mu kanya gatoya ngaruke twerekeza muri teritwari ya Masisi, n'ubundi imirwano yaharamukiye turebera hamwe uko byifashe. Yes, reka ya makuru tuyakomereze muri teritwari ya Masisi. Nanone abarwanya umutwe wa M23 bongeye guhangana n'igitero cya FARDC n'Abarundi cyaturutse imisozi ya Katare ku uyu munsi mu rukerera mu masaha ya saa 11 za mu gitondo. Imirwano yongeye kubura mu misozi ya Katare na Nyamitaba ni muri Bashari Kayembe ni mu karere ka Masisi. Amakuru yaturuka muri ibi bice aravuga ko ingabo za FARDC zifatanyije n'Abarundi ndetse n'Abazalendo bongeye kugaba ibitero ku birindiro byarwanya umutwe wa M23 muri iki gitondo. Amakuru aravuga yuko kugeza ubu ngo imirwano ikomeje hagati y'aba bombi, ikaba n'ubundi ngo abaturage bo mu duce twa Nyamitaba, Katare na Ngungu barimo guhungabana, bamwe ngo bahunze abandi ngo barimo kwisha mu mashyamba yo hafi aho ngaho.
amasasu akomeye rero ngo yongeye kumvikana mu rukerera rwo muri iki gitondo, kandi amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko ibikorwa byose bijyanye n'imirimo y'abaturage nk'ubucuruzi, gukora akazi ko mu mirima gatandukanye ngo ubu ngubu gasa naho kakomwe mu nkokora kubera aya masasu yongeye kuramukira ahangaha. Reka kandi tunababwire ko muri Masisi abasivile bagera kuri 3 bakomerekeye mu mirwano hagati ya M23 na Wazalendo n'ahitwa Ikanja. Abasivile bagera kuri 3 barimo abagabo 2 n'umugore umwe bakomerekeye bikomeye, abarashwe amasasu ni mu mirwano yabaye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka hagati y'abarwanyi ba M23 n'abarwanyi ba Wazalendo. Ikanja ni muri Osoba Nyungu, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu gace ka Kanja rero aravuga ko abaturage barashwe bari mu ngo zabo ngo bari bihishe kuva imirwano yatangira. Abo abakomeretse rero ngo bahise bagezwa ku bitaro bya Nyabyondo nyuma yo kubanza guhabwa ubufasha bw'ibanze ku kigo nderabuzima cyo muri ako gace. Abarwanyi ba Wazalendo rero ngo bo mu mutwe wa PCRS uyobowe na Janvier Karayiri ngo nibo bagabye igitero mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo M23 ahitwa Ikanja, ni mu rwego rwo kubirukana, ariko ngo ntibyabashije kugerwaho. Uyu munsi agace ka Kanja kari hafi y'umujyi wa Nyabyondo, kari mu maboko y'abarwanyi ba M23. Ibi rero akaba ari byo bikomeje gushegesha Wazalendo, dore ko ngo zifuza kwirukana abarwanyi b'umutwe wa M23 bityo ngo zikaba arizo zigenzura aka gace. Reka twihute twerekeze muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Umugabo n'umugore we bishwe n'abitwaje intwaro ahitwa Ibaraka. Umugabo n'umugore we bishwe n'abantu bitwaje intwaro mu ijoro yo ku munsi w'ejo bundi rishyira kuwa mbere tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka, ni mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ngubu icyo rero ikivugwa nuko ngo hari abantu baba bamaze gufatwa mu uraba bagabye ibi bitero, dore ko ibi bitero ngo byavuzwe ko byagabwe na Wazalendo, ariko iyi nkuru nkuko twe twayigarutseho societe civile yari yasabye ko habaho iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane abakoze ibi bikorwa kandi babe babihanirwa. Amakuru rero avuga ko hamaze gufatwa abarwanyi bagera kuri 2 n'abagabo abagera kuri 2 bivugwa yuko ngo barimo gukorwaho iperereza, bikaba rero ngo baba bari inyuma y'ibitera. Amakuru akavuga yuko ngo arabo muri Wazalendo kandi ngo n'ubundi perereza riracyakomeje. Reka twerekeze muri Rubutu, mbabwira yuko turimo no kugenda dusatira umusozo w'aya makuru. Tubwire ko Wazalendo zahondaguye umuyobozi wungirije wa pariki ya Mayiko zimushinja kwanga kubaha intwaro. Uyu umuyobozi yarenganye, umva ko bavuga namwe muragenda muduha ibitekerezo. Uyu ngo yasabwe kuba yaha imbunda izi Wazalendo ngo zigira ibyo zikorera cyangwa se ibyo zikemura, arangije barangije baramuhondagura bajyaho abamuhindura intere. Umuyobozi wungirije wakorerwa ibikorwa bya parike y'igihugu ya Mayiko witwa Justin Mwenderwa yakubiswe bikomeye n'abarwanyi ba Wazalendo abo wise Generali Bukuyi ni ku munsi w'ejo tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka hitwa
Iworeka mudugudu uherereye ku birometero ni ku kilometero kimwe gusa uvuye mu mujyi wa Lubutu ni mu ntara ya Maniema. Amakuru rero aturuka muri ibi bice aravuga ko uyu muyobozi yashinjwaga kwanga kwemerera abarwanyi ba Wazalendo y'intwaro n'amasasu yari mu maboko y'abarinzi b'iyi parike kugira ngo rero aba barwanyi bajye kuyikoresha mu bikorwa byabo. Abazalendo rero ngo barahageze bagerageza kubwira uyu muyobozi ngo intwaro abarimo gukoresha azibahe n'amasasu, ariko arabangira ibirangira rero bamwegereye barahondagura umva ngo baramuhondaguye bamugira intere. Iri rero ni ihohoterwa rikomeye ryabereye mu murenge wa Parike ubwo uyu muyobozi yavaga Yoso hari icyicaro cya parike yerekeza i Lubutu mu kazi ka buri munsi. Ahageze rero ngo yaje guhura n'inzitizi zikomeye cyane, aho rero ngo yahuye n'izi Wazalendo ngo n'urubyiruko rwari rufite imbunda n'imihoro baramuhagarika kubera ko ngo yari yambaye umwambaro w'akazi w'iyi parike. Ngo yahise amenyekana bamukubita batamubabariye bikomeye, banamwambura ibintu byose yari afite, no kuvuga amafaranga na telefone. Ngo yarakomeretse cyane ariko umutwe we ngo wakijijwe ni kasike yari yambaye. Iyi nkuru ibaye mu gihe ngo hari imirwano ikomeye hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Bukuyi kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Iyo mirwano ngo yari yabereye Lubutu no mu gace ka Yumbi kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru. Imibare y'agateganyo igaragaza ko abasirikare 3 ba FARDC n'abarwanyi 2 ba Wazalendo bapfuye baguye muri imirwano, mu gihe abandi benshi bakomeretse bakaba bari kwitabwaho mu bitaro bya Lubutu. Ku munsi w'ejo rero icyo twakubwira nuko mu gitondo ibikorwa by'ubucuruzi n'imirimo y'abaturage byari bitangiye kugaruka gahoro gahoro muri uyu mujyi wa Lubutu, nubone nyuma yo hamaze iminsi harangwa umutekano muke n'ibikorwa by'amarorerwa n'akandare nk'ibi byose. Ngibyo rero ngizo updates twari turi kugarukaho muri iki gitondo. Reka ambashimire cyane ababanye natwe, reka nshimire kandi buri wese ugifata umwanya we muri iyi minsi akadukurikira agakurikira amakuru tubagezaho hano ku Ibendera TV. Nanjye mbashimire cyane, mbifuriza kugubwa neza. Ngaho abagiye mu kazi mugire akazi keza muhaye kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe zibahire.